Berapa? Banyak seberapa budget? 5 juta. 10 juta lah. 10 juta. Saeutiknya 10 juta mah, saeutik. Cuma masih standar. Teh ngajual sawah nu belah mana? Jawa sawah nu girang gitu. Bos. Ti stay kalem budget banyak sabaraha ye? 5 juta. Anjing. Ya gede gitunya. Gede gitu. Saeutik kita. Oh, berarti kita itu mah si A itu mah. Heeh, si itu mantap anjing. Seberapa ya? 10 juta. 10. Teh ngajual sawah nu di girang. Heeh, cenah gitu. Untung teh tante girang nu dijual ge. Jadi sebelum berangkat kita ngonten utamakan beteng ya. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga, guys. Bener tuh, guys? Hah? By the way, nata amis. Anjing. Oh, rasaan. Ini mata amis anjing. Galokeun goblok. Ya, di sini bersama ada dari Bos Tai Kalem Yang selalu support biolokal di alkohol. Merah-merah ini. Kumai anjir ya. Kaosna Nah, support badal. Anjir, Tai Bos Kalem. badal. Sayang lah sebenarnya gitu lah. Hah? Hargana. Kaos ieu. Heeh. Bos seberapa kan? Cek wae di IG lah. Oh, ayahnya di deskripsinya. Cek wae ka kaosna mararadap mantap. Anjing. Soalna support ka lain band. Siap, mantap. Itu ada tim, woi, tim. Investor bos. Investor. Ayeuna. Oh, bos. Anjing. Ke urang di Garpit Entertainment ayeuna aya investor. Padahal Anjing, mantap. padahal guys, minta supportna karena tingali make sarung teu boga kesna. Anjir, mantap. Iya, di bawah di dia. Aya, di jok. Enak orang kersepingan itu kurang nek organ nama aya. Nya. Di itu tuh. Enggak selila lah. Ayo. Prepare. Kameramen. Kurang gagah kumaha atuh Sumedang, Bos. kameramen mood kriminal. Saya sabaraha konsumsi, Bos? Tadi saya 5 juta konsumsi rokok. Pukul. Nya botak bulanang balanong bencenur boncenang bedegul banget bosongot beregut bolotot nya bengep bajret betenggut citrek burete bentelu buheke buntet pusekel budayut nya buled bareh burayut nya bekah buladik betekok kajaba budugnya boroknya bengeknya belek burutnya bisulnya bonge lampak buraong badegong bentengur beleguk bangsat 37 be la 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 37 be lali lili lali li 37 be ha 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 tilu 7 be lali lili lali li tilu 7 be Tujuh bena, era tujuh bena. Di dia geser. Tak, mana nu lalala lili. Barang lobaan. Duluan. Ini tujuh bena. Oke, ntar. tilu 7 be la 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 tilu 7 be lali lili lali li tilu 7 be ha 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 tilu 7 be la 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 tilu 7 be lali
la li li. Tilu 7B. Ah, 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 ah. Mau ya bos? Orang Sunda. Ya orang Sunda ya. Sunda. Anjing. Sini. Terima kasih buat semut kriminal. Mantap. DP. Oh, semut ADP. Ya. Produk Botak ih. Ambulenang. Ya si pasukan sarung anjing. Ya pokoknya mah tungguan. Yuk bos besar katang. Publik. Kumaha bos besar? Ya. Kontol. Jadi Budget, amunisi budget. sekarang berapa? Beak seberapa? Budget 5 juta. 10 juta lah. 10 juta. Saeutiknya 10 juta mah. Saeutik. Cuma masih standar. Teh ngajual sawah nu belah mana? Jawa sawah nu girang gitu. Dikira enggak tuh? Sawah baya. Sawah baya. Anjing ngajual sawah bebelaan nu kieu aja dah ingat. Ya bebelaan ngajual sawah cenah. Sia eta. Support badan. Anjing. Era aku beuteum badan. Mang. Abi wilayahnya. Nya sok jang. Hati-hati di jalannya. Aya bakal teh. Saya Mana eta bakal mah ya we ya. Rio hiji. Asal. Dia lokasi syuting 37B di Puncak Damar, Jati Gede, KPH Sumedang Perhutani. Thank you buat lokasinya juga. Ya gitaris Palapa. Mana teh jika band ieu Kabut Salju. Kabut salju. Apal teu? Teh kita apa? Seru Pak. Ajik. Oke, beres KB, men. Bos, tis tai kalem budget dah sabaraha ya? 5 juta. Anjing, Oh, gede punya. gede gitu. Saeutik kita. Oh, berarti kadang itu mah si A itu mah. Heeh, si itu mantap aja. Berapa ya? 10 juta. 10. Teh ngajual sawah sawah di Girang, di Girang, ya. cenah gitu. Untung tuh tante girang mau dijual gitu. Keur halodoy langit caang narawangan isuk-isuk nuker hanet moyan panon poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngeklak mata waas anu ningal curcor cai anu herang kasorenakeun tonggeret kadengen nembang barengan hariring urang ti lemburan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat endah paninengan lembur matuh pangbalikan lembur pamidangan nyadi dinya pisan lembur kuring tempat asih pangancikan matak betah turtu manina tah didinya lembur